ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At ginatang yung atagang kail, panay taltalon sa amay. Una, inla ko kanyak ti gayem ko ti dagana, ta mapanda ijay arimi ka. Agyandan ijay. Uy, limawa man nga ro din ti dagayo ang kail. Sayang bet. Nalaka mo ti panangila ko na di banatan. Iso na lang tadi tamot kabang-ibang apuraw. No pa nagtatalon kat medyo adayaw. Ipatalon ko. Ta ti maapit ket gudwa. Ay, mabalin mo't kit niya ang kail. Urahin nyo lang ang tibingay yaw. Ang masapol ang mapagtalkan ti ala mangtalaw. Jay di naklukuin. Wala ang kail. Tadamot dagiti katalunan amang lukaw. Enteng, nakapili ka din no asino ti alam a katalunan ta iti kagatgatang mo atalon? Saan pa'y nga ron? Kuna jemay sa agayem ko, anaadaan da kano iti katalunan asaor. Apay asaor? No kano agapit da, di na ibaga kadakwada. Ah. Into nakaapit da, ibati dati pan nakabingay di akin daga iti kataltalunan. Kasano nga mo takindaga no mano amin asakaw tinaapay? Dayta nga rod ti imbagak iti akin daga. Ay, nadamag na laangan, abasit ka no ti inted da akas bingay na. Ay, madi Rumbang nga ibaga na no kaano da nga agapit. Tapno umay ti akin daga. No nasaya at kumaatao, uray awan di akin daga, jay husto kumamot abingay ti ited na. Kalkalpas mo ka di anak sakada, Maray. Ado mo tilakom ita. Wan, Maray. Nga mas dawak tangin mato ti presyo dagiti daddo maagagatangan. Nang runa ti asukar. Nanginamanan. Ay na, basta ngumato ti presyo ti gasolina, sumurot met ang ngumato ti presyo dagiti gagatangan. Ay. Hangam no bumaba ti presyo ti gasolina, di met nga rod bumaba ti presyo ti gagatangan. Good morning ko kumaray. Ah. Anya ngay ti baro adamag ita. Anya kumapay ngay, marituyang, ti ingingi namanen dagiti gagatangan. Ngimi na damanan. Sapay gumatang ako may ti asukar. Day tati number 1 ang imina. Kaya't mo asawan. Ingi na maray. Ay kat syempre isorot ko mat iti presyo. Kapiyak ko ma, ang awan mo't asukar yaw ang kail. Urayin ta napangimatag niyan time. Ta uray siya ket makakapkapi akmahat. At ka din nasarakan yung akatalunan yaw. Awan pa'y. Pagsaritaan tayo tunay no sumangpet ni Anthem. Mga numabayagan day jay. Nakitak mo't anapan ni nanatuyang ejitersina. Awan man nga ro din Nagraranada man ijayan kaag mamaritis da nga kukumaray. Siya pa'y nagraranada at alaw kat kaslan na bayaga dita nagkikita. Ay, nasa umon. Ay napo, tila matangtang abda. Da kayumit nga glaklakaw. Nung umina ti asukar ita. Ingi na yumal ti ginatang yu idi saan pa'y ang imina ti lakaw. Adan samot kayat mo asawan. Kas kumaita. Day ta asukar kat saan mat ajay kagatgatang mo ita. Tajay pa'y laginatang mo idi saan pa'y ang imina. Ngam isurot maun iti presyo ti kagatgatang mau. Ay wanan niya. Saan ka day nga dapay matlakom anabati dito isakbay nga ingka nagsakada? Nga rod amaray, ngam sigurado nga ingina na amin nun. Ay maribanang. Pudno ka di ani kapitan, tinakagatang itinalawa at talaw, di takabangibang apuraw. Ay, wan, marituyan. Nagbayag ka mo ito na napanggimatang iti asukar? Ngimi naman nun ti asukar. Anya, isulakit to obraon ng timang pangpangina iti gagatangay. Sa orno maminsan dagiti aglaklakaw. Nung uminan ti magatang, numapandag sakada. Ingi na damutan dagiti lakuda,
Uray saan pa'y ang imina, idinapanda sinakada. Ay, ngumina amin ay nabagatang. Awan pa'y lumaka. Ang adabaro adamag ba daw? Anya ko mamananday ta nasagap ti Marites. Saan amaritis day taw itapudno? Amam, nigayam kapitan tinakagatang dita nalawa at alon dita kabangibang apuraw. Anya, ni pare inting tinakagatan. Imbagpay kayong kaparay. Nakagatang ka manggaya man ni tinalawa at halon mo. Saan ngamin anangin ati panangila ko na kanyak, tay gayam ka. Iso binili ko na. Ay, no siya ngawan makukwarta na. Akin nang inalata, paray. Naggasat kan, paray. Kaano ang mga taya makagatang itinalawa at halon ka. Ay, adam bangkag mo. Medyo nalawa mo. Ay, dumalat na tinalawa at halon, paray. Ay, apay kayat mo tiagtalaw. Ay, permi paray. Ang awan mo nga ron ti talunag. Tawan paggatang ka. Ay, no kayat mo. Sikat ti makaamo iti abuno kan pesticida. Ha? Sikan ti mang talon ngem gudwa ti bingay. Siyak ti mang pakan kadagiti tangdanan nga agraap kan agsaka. Agpaiso, paray. Ay, nagsayatang ngay, paray. Na, aging gatlapayag mo ti katawam itaba daw. Anya ti pakaragsakam launay. Amaw, nga orisi ka. Maragsakan kamay, tuyang. Anya ka di day taya, ibagamon Nagsabat kamay, kaninagwapo akong pare ka Kapitan Inteng, tuyang. Na, itaman pa nga ibagam anak gwapo ni Kapitan. Sigud asaan mo nga awagan iti gwapo. Awagan pa'y no daduma iti bating-teng. Imbaga na, atalunan ta ti kagatang na atalaw ni takabangibang apuraw. Husto ka di tinangagkaw? San ka di amang rabrabak? Ay, pudno launay tuyang. Saan tan nga gatang iti bagas? Aglako tapay iti erek, no tumama ti abay. Ay, nagsaya atin adamag day tabadaw. Sumaya at mutlangan ti biyag tano kasta. Nalawa talaga day tuyang. Raepan ta, no panagraraep. No mo't maapit ti pagay. Komporminto latan ti mula ta. No saan amais, manay wano tarong. Nangina amin dagita no ilakaw. Nagsaya atin ni kumpare. Tasyak tinangyawatan na iti daytoy atalan. Mulaan tapay nga rod ita iti mais. Inton umaya pa nagraraep, raepan ta. Patrakturak, tapamulaan ta iti mais. Wan ba daw, manipod ita. Agbaliwon ti panagbiag ta. Gapoy ti daytoy atalaw. Laki dia, no aglako ta. Saan kanton amapan umut-utang dita? Umanay pa apakyap, apaam no singirenda ka. Gapo iti utang mo. Nang runa day ki abaa ka. Kanayon nga agsingir no adda utang ka. Di nala urayan ti panagbayad ka. Kasanaw, kit manukano abulanan, kit di ka pa lagbayad. Nasa umot jay gayem ko dita kabangibang apurok. Nagpipintas ka no timula da pari badong amais ijay talon. Ay, uwin ka no nga rod. Apo, mayat ka no. Sigurado, mayat to ti apay. Kuna da mabalin asaan a bumaba at 30 asa ko apinu si amais ti maala da ijay. Ay, mayat kayam ti apit da ijay atal-talo na. Ay, adda mabingay ta. Siyak mo ti nang iti igatang na iti abuno. Kain pag-spray. Imbaglakit din tasika tinakagatang. Ay, pagyamanak nga ron da ijay agayam ko, tain lako na kanya. Nasaya at nga ro dayjay agayam mo. 32 asako ti pinusi amais tinaapay. Ingkay baga, taipabunag ni Kapitan ti bingay na. Ay, wun sigurado, ani kaanakan na ani kwaraw, timang bunag, babay ni ti tricycle na. Kalpasan na, ibagam iti bayer ti mais nga umay namutin gatangan ti bingay ta mais. Aguray, tailasin ko ti bingay ni parinting amais. Sigay, ikabil mo di tabandat daya ti bingay ta, di tamut laod ti bingay da. Ingka nga ro din mangisagana ti merienda ta. Tanabannog ta, nagakas iti bilag a pinusi amais. Malatan nakgumatang. Hay, nagpudot mo't ngagpaysaw ti panawag. Ay, mano amin asako ti nabunag, maw. Walwasa ako ang gail. Ang damin dito yan.
walo asako. Ay, imbunag mo ka di amin ay. Unang kail, awan tinabati ijay, inala kami nain. Ay, ada ka di pa'y maisda pariba daw. Awanin ang kail, ginatangan ti bayer Apay ngay awalula ang asako. Kung nadaan na pintas ti apid da, ta saan bumaba iti tarte asako? Damagan yung tuwaki ni tata ba daw ang kail? Ay, saan anay tatam abadong ti pagdamaga? Ay, adagto lang makaibagay, ti pudno. Kuna je amok at 32 kano asako tinaala da paribadong. Tarte to? Kasano nga amuda? So kano ti tinangdanan da akadwa da anagakas ken nagbunag iti imbilag da. Ay, kahit naasawan, linuko data. Anya pay ngay no di kasta. Ay, sanda nga inted ti husto abingay. Nagsaya at kadakwada, lukon data. Ay, madi Ay, katuan makita, nulukwan da tapay. Agbabawi dan to, numang luko da pay lang. Aplayan si Sama di ginatang mau, marito yan. Ay, wala maray. Basit nga min ti ref may. Iso asino katak iti dakdakal. Inton umay manay na panagaapay. Jay balay mimutan ti dumakal. Talaga amayat ti apit iti taltalunan nyo Una, ay aglupos mo dataon iti rikat. Kanayon lakit din a rikat. Una yun, ta aglupos. Apay, ulag nga aglupos. Agsukat gayam, di kaslabo la aglupaos. Sa bagay, kaslakas tamat kiday. Madamag kuman. Ado kanuma tinaapit yu amaes. Ay adamot amaray, imbagla asukat ti gastos kan banaw. Gastos? Saan ka di agastos ni Kapitan ti amin nga abunaw kan pistisiyaw? Naggastos kami mo't tajay kinkinan mi ngay nagtrabaha. Gimatang mat ni Marito yang itirif na, Maray. Ay, imbag pa'y kankwan tanagpabaro iti appliances na. Ang siyak, di pa'y umanay dyan naglakwak nga igatang ko iti basit man la ko maaref. Anya? Saan ka di agudwa titulagan yo? No kukwam amin ang mausar, Maray. Ay, wan, Maray. Jakman mo kadakwada ka ni paribadong. Ay, nay, baliktad sa mo ti mapaspasamak, Maray. Di mang taltalon mo ti bumakbak nang. Ay, kaslakastan Maray. Ay, jak maawatan. Agtaod mo't kada kami amin nga usaran, takunada nga awan igatang da. Agridam kayo, Maray. Awan maluko, no awan paluko, kunada nga road, Maray. Dandani manan pa nag-aapit iti pagay ang gail. Adunto manan ti irikyaw. Ay, bareng sapay kumata saan nga agbagyaw, no agnep-nep, tapno maibilag analaing ti maapit nga irek. Ti panawon nga agpaiso ti kalaban dagiti manalawon. No agbagyaw, kasi da madadal ti mula da. Numat pa nagbibilag iti irek, kat saan nga aginay, parikot manain. Ay, bareng umay ibaga ni paribadong no agapit da. No agpatilyar da. Adda na damag kaw. Saan ka numat husto tinaitad kada kayo abingay yu iti mais? Wan ka nung araw. Dagito yamin dagiti bingay yu nga ire, kinitataba daw ang kail. Ay, mano asa ko amin. Damot kinsiyasa kaw. Kitakpan, padasak nga ibagat. Na, apay ngay. Ay, naglagan ba? Anya ti kayo tuwa sa wanang kail? Ay. Nalagan ta ire? Saan pa'y abagas? Ay, insang pat ka din ni paribadong ti bingay na iti balay da. Unang kail? Ay, Impakumboy na kadagiti tambay. ay umay ka ta inta iti balay da. Anya ti aramidan da iti balay da? Basta sumurot ka ta, mapantay jay. Ada kayat ko maduktalan. Ada kayo mo't paray.
Dagito'y kaday ada iti arubayan niya, ti bingay yo kanyak. Ay, un paray. Ah. Akas makita may. Parihas, tibingay. Bagkadagman. Hop! Ay na. Mayat ka de, no ibagak nga agsukat ta iti bingay. Ha? Kukwam ti ada iji balay, ta kukwak na gitaw. Paray, anya ka diti sasawaman. Apay ka day, paray. Idi bagkat ko ti bingay kaw, naglagan. Ha? Nagaduti taab na. Ngamtoy kukwam, nagdagsain. Ay, saor ka Ay, Dinak maluko. Paray. Ipabunag ko ta iso da ito'y ti bingay kon. Ta agsukat ta. Kansaanin asikat ti pangipatalonak iti talon kaw. Ha? Sus! Ay, kuha paray. Ipatalon mo mula nga ako makanyak. Ay, kinaasyan ka, iso ngayon patalon ko kun ka, gamlokon na gayam. Pati di mais, linukunak. Amok no, manuti apit yu ijay. Ay, kuha paray. Pakawanan na kuma. Ipatalon mo pa ko makanyak, paray. Saan ka nalukway? Ay natatabadong, saan ka ngamin amang luko? Tapno mayat lata, tigasat mo. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.